Na kirikuria mwana ndagitari ni agutariria kuria kwa mwana nyuma ya kurikia guonka. Nenda kwariria mantu jegie complementation ni ara mwana arikia guonka akinya meri 6 ikenda mwana ambiria kuria. Na nenda kuga uju mwana wetu na ta muntu ataragarira mwana abathite kwambiria kuria kuma tukira mwana oku waerwe mwana oku tara mwanka biumia 24 ara biumia 24 bikathirira au niyo mwana oku abathite kwambiria gukuruma bia kuria. Na ambire mutegeri uju kwina antu bakinyagia amwe bakambiria kuga mwana kakurira nontu bwa mpara nambirie kurumwa bia kuria nambirie okundwa tuchuru nambirie kurumwa tumarigo ukethera mwana inyana meri 3 kana meri 4 mother in law mono ba mother in law bakauga nande kana impara keneo kana bangi bategera bona kana ria bwambiria kuambiria otairio thanine kakathinga tegichiko mwaka kanywa bamabaka ugana ndo nakambiria gutegera ou igakinyitie ria kuria ambuge uju no. Na ndenda kuria kwira mutegeri okwatiri niki nuntu tugaga mwana akaruma bia kuria atikinyite bimia 24 na nkeresa uju ikenda wirumia mwana oku umenye thinene ura umutonyithia kana konthe kakinya bimia 24 iyo kiuki awe kiumbaga gwitikiria gintu kingi kitiria na ikyo tumi ukona ukeja kurumia mwana oku irio kana osoro kana matunda ati ujurite bimia 24 etho mwana oku ari na kilo 5 ukiambiria kumurumia bia kuria kilo iucho kerigana nacho ukethoromirie mwana oku irie na kilo 5 akathiria mweri we murumaia umurumirie na meri 4 aethiria mweri 5 ari ona kilo 5 ugita mweri 6 ari ona kilo 5 ukarigara na atana mwana oku na kuria na baba ngi batikore bakuongera kilo ambuke uju kwina antu aria kiu bietu irio bitonya mwiri ukeja kurumia mwana oku atujurite bimia 24 antu au agwita gukathuka na impeja na example kauga atiri ijo ntu kithiki tuikaia gita kuthia mpempe ukeja kujukia ara tuikaia kithine getu tugekera mpempe ukajukia ugatura kagoto kaga ka nyomba ukarumia kithi na atege akara maigoja kithikiria aja unikanga na jakathuka ou no kithikira kithiaga irio bietu antumire mugamo jukenda tumba kwereanwa niona kyo gita gikathukua ni uchuru matunda kana irio mwana atikinyite bimia 24 niki mwana kinya bimia 24 irio kathika uka irio kethwa gokura na gakomba gwitikiria gintu kingi kitiria ko please ukeja kurumia mwana oku matunda uchuru kana irio ati ujuritie biumia 24 kumarire achiarirwe na ngera nago mutegeri nkwire uju rira mwana wetu akambiria kuria bia kuria kintu kimwe kenda kugweta uju ni uju ana betu bambiria kuria irio patiko thabakio ngaira kilo ni untu bwai number 1 abantu bara bengi bajukia batombekera na irio mwana oku no mwanke irio bia biekero maguta no mwanke irio bia mwana biekero chumbi niki no tutwekera irio maguta bara bengi baguga irio biekero maguta no untu bwa tasty ambuge uju no kintu kira gikari iyo tasty gitunguru maguta niki no tutwekera maguta irione ikenda vitamini inya chiumbo tonya mwiri vitamini A vitamini D vitamini E na vitamini K irio bikara gwikirwa maguta vitamini uchionthe mwana oku akaria ageta kioro na itiumba gutumirika mwiri kingi na kiombuge uchu ana betu bambiria kurabe na meri 6 no mwanka bekiro protein irione mungau ndengu no ndoroko kamande no mwanka bekiro irione biao every day irio bingi tukurugirana twabarugira mastachi yakima chakula tuba na biu bitibatethia ko uwo musiari uri au utetho na mwana kairi interview taugira nkabithiu no mwanka chikiro irione mwanka mwana akinya meri 9 riu no ekiro inya kanyama na etema
kuma au akenderea au aireja interview na bibio bigaka mwiri tukara twibaejanga kirigo ikwache nyani igitoma kirenge nyani ikwache kirigo irio biu bititoma mwana agitakiro indi twabekira nkabirio bibio bikomba gwaka mwiri na nareto bakakara bwega na tukatha twina mugongo jwina inya kiriana betu.